Nako ke ya bosupa o e tshwamagela dikgang tsa Botswana Television re di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone phirimaneng ya Labotlhano di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Bakresete ba rotloediwa go nna sekao mo setšhabeng jaaka ba gopola letsatsi la papolo ya Morena gompieno. Kgotla kgolo ya ditsheko tsa babereki e laola gore dingaka di boele ditirong fa go santse go emetse tshwetso ya lekgotla ka Labotlhano. Ga mo go tsa metshameko borra dipitse ba eme sentle go tsoga ba gaisana mo lebelong la mmamoratwa la Masa kwa Maungu. Ntseleo elelaga Liza o sekenyo tla rnelang tsa metshameko ga re ntse re tsweletse. Patricia Shobonyane o rena ka puo ya tla mothetsong ka mogela ga bodi amogele. Mopego nya ntlha phuthego ya badumedi e kgotladitswe go bereka ka thata go tlisa ditharabololo tsa dikgwetlho tse di farologaneng mo setšhabeng di akaretsa kgokgontsho jaaka ba le mo segopotsong sa letsatsi le ba dumelang e le la papolo ya Morena. Moeteledipele wa kereke ya Roma Archbishop Frank Nabusa o buile se kwa motshamekong wa Passion of Christ o ka one ba neng ba ipelela papolo ya Morena kwa lekhubung la kgale e ke letlele se mo le kae wa pega a lo pala se go di sa le nna o ra le nngwe fela di sa lo rapele rara fa go le mo thatong ya gago tlosa mo go nna kopi ya pogisego e seng thato ya me mme thato ya gago se ya boele dingwe tsa dithapelo tsa moeteledipele mo ditsong tsa tumelo ya sekeresete pele a simolola loeto la gagwe la go sota kwa a ba bapolwa kwa mokgorong. Mme jaanong seo ga kaiwa se sentse se na le bokao ka se gwetlha badumedi go nna le seabe mo go tliseng tharabololo ka jaana moeteledipele wa bone a radile mola o ba tshwanetseng ba o sala morago ka go nna tharabololo ya maleo a lefatshe. Our reenactment of this event today is a spiritual accompaniment of Jesus, trying to identify with him and also to condemn some of the things he stood for. I mean, some of the things he condemned when he was on earth. Letsatsi la gompieno ke sesupo sa se se dirilweng ke Morena Jesu dipogisego le kgokgontsho ya e raletseng ke molaetsa kwa go rona gore re eme kgathanong le kgokgontsho ya mofuta ope fela. Accusations against him. So we want to emphasize that we do not want this thing to continue in our world. So we condemn violence, whether it's domestic, whether it's gender-based, whether it's peer-based, any kind of violence we condemn. Motshameko o tshwarang ke kereke ya St. Benedict go anamisa molaetsa wa Morena Jesu wa supa o tlhotlheletsa le go fa batshameki ba one dithuto tse di maleba. As a person hela in my life, what I learned from this rule ke gore dio ka bontsi ga dia ga se gore every time o tshwanetse gore o ditsele go godimo tshwanetse gore o nne a person who is always calm, as it's not necessary gore o tsele dio go godimo thata. As we saw today, all throughout others were crying out loud, but Mary was calm and collected. Character ya Jesu character reading a lot thata mare me ke thapelo, all I can say is prayer. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television kgale. Re salafo bontsi jwa badumedi ba tumelo ya sekeresete ba phuthaganetse mo mafelong a farologaneng go ipelela letsatsi le kwa tsona ta dikereke di akaretsa tsa Johane Masowe le African Evangelical Church le tsone ga di a salela morago e re jaaka go ketekwa letsatsi le jana diphuthego tsa dikereke di gakolola ka seabe sa tsone se segolo sa go tokafatsa matshelo a batho ka go ba fa dithuso tse di farologaneng. Re utlepego ka Theri Makgweng. Mo letsatsing le bontsi jwa batho bogolo jang ba keresete ba dumelang gore ke la papolo ya Morena, dikereke ka go farologana di tshwere ditirelo e le segopotso. Mo tonota kereke ya Johane Masowe le yone ya bo e sa salela kwa morago lentswa e sa dumele mo go baleng Baebele e tlhalosang ka botalo ditiragalo tsa letsatsi le maloko a yone ba tsile ka mmetela. Go tlhaloswa fa kereke e berekisa moa o boitshepo fela go dira ditsamaiso le ditiro tsa yone. Re eteletswe pele ke mo boitshepo ke gore doctrine ya rona mo boitshepo wa re balela dikgang tsotlhe tseo di balang wena mo Baebeleng mo boitshepo wa re di bolelela ka gore o na le the power to do that.
rona re thusa batho ka metsi le ka moya ke tsone dio tseng ka di go tlhalosetsang ka metsi le ka moya ke gore moa boitshepo o taisa seporofito go go wena gore ke bona o pua ke thogo tsa metsi ke a onwe ke bona moleko ko pele ga go tsa metsi ke a o thape ke tsone hela dio tse mo boitshepo o di dirisa kereke e tholega kwa lefatsheng la Zimbabwe mme e aname mo lefatsheng leno le la South Africa le Namibia. Kereke ya rona mo Botswana mo rena le di branch go tswa hela ka bo Francistown me ke re mo Northeastern na le di branch mo mahelong a harologane. African Evangelical Church entse e le motonota bone ba tlhalosa gore ya bone tiro ga se go rera lefoko la modimo fela mme ba itamile go thusa setšhaba ka ditsela tse di farologanyeng di akaretsa go tamela bagodi ka tse ba ka di kgonang le go kgothatsa bana ba sekolo mo matshelong a bone. We are ready to work with the government and non-governmental organizations to fight the social ills of any kind. As now we are discussing with the Tonota Community Junior Secondary School and Rawe Primary School that they allow us adopt these two schools so that we can work with them effectively to change the lives of the young people. Kereke ya rona re tsena gongwe le gongwe ha ile gore re lemoga gore go na le botlhokiteng kana go gakolola batho maikutlo a bone ka mo ba amegileng ka teng mo botshelong jwa bone kana diemo tsa malapa kana diemo tse di harologanyeng mo setšhabeng tsa go tshela. Kereke e na le seabe se segolo mo setšhabeng ka jaana e kgona go aga le go kgapha batho mo ditirong tse di sa siamang ke ka mo setšhaba se rotloediwang go ikgogela kwa dikerekeng bogolo jang ka go thasetse siru sa kgokgontsho ya bong e go dumelwang gore e ka fengwa ka thuso ya dikereke. Terry Makgoeng, BTV News, Tonota. E re dikgang di eme jalo modulasetilo wa komiti ya ipabalelotseleng kwa kgaolong ya Kanye mme Amantle Mosweu a re komiti eo e tshwentswe ke go oketsega ga dikotsi tsa tsela tse di diragalang kwa kgaolong eo fa bua ka nako ya merapelo ya ngwaga ya ipabalelotseleng e rulagangwang ke komiti eo ka maikaelelo a go rapella go fokotsega ga dikotsi tsa tsela mme Mosweu a ne a tlhalosa fa seemo seo se tshwenya thata gantsi ka nako ya malatsi a boitapoloso jaaka ano a Paseka go rata Moranyane ka pego. Koketsego ya dikotsi tsa ditsela ke nngwe ya tse di tshwenyang ngwaga le ngwaga ka go oketsega mme seo sa tlama komiti ya Kanya ya ipabalelotseleng go phutha dikereke ka go farologana go rapella dikotsi tsa ditsela mo kgaolong ya Gangwaketse. Mme Mosweu o ne a kopa setšhaba go kopa tshireletso ya modimo mo malatsing a Paseka a tlhalosa fa dikotsi tse di sa gape matshelo a batho fela mme di ama le itsholelo ya lefatshe. Le ha tshela Botswana re tshwenyegile le setšhaba hela ka kakaretso re tshwenyegile ka dikotsi tsa tsela tse di diragalang mo lehatsheng la rona mme re ne ra itemogela jalo gore ga gona gope go re ka sielang teng ga e se ko modimong jaanong re thopile letsatsi le be re tsa boikarabelo jwa gore re kopanega re te re kopane re dikereke ka go harologana le botsadi le setšhaba hela re kope mo modimong re kopo pabalelo ketelelo pele ya ka tabe re tsena mo malatsing a di holiday yana ra itse gore tsena mo di Easter seng akere ene re setse re etse thoko gore one malatsi a di holiday ya ke ona ileng gore dikotsi di diragala di le dintsi re ka gakologela gore ngwaga o hitileng re na re lathegelwa ke batho hela ba le bantsi 45 ba kereke ya ZCC yaanong re kopane ha go ta go kopanela kgannye. Sub-Inspector Choice Jenemiso wa lekalana la pharakano mo sepodising sa Sejelo o ne a tlhalosa gore ka ngwaga wa 2023 ba kwadise dintsho di le 13 fa go tshwantshangwa le koketsego ya dintsho di le 20 ngogola. E be re ka 2023 re be re na le dikotsi di le 13 mo kgaolo yone ya rona mme re be re latlhegelwa ke batho gape ba le 13. Each accident took 1 or 2 people at the same time. Ke se re ngwaga o no hetao
wa 2024 re nnile le dikotsi di le 13. Out of 13 yoneo re latlhegetswe ke batho ba le 20. kana ga gongwe ga go tlhokagala motho o mongwe hela o ithelela gore malapa gongwe a le 5 a le 7 a timelwa ke molelo ka lebaka la gore motho yo o ne a tshotse a thubile le bone mo malapeng a harologaneng ga gongwe ga re lemoge dikgantse ga gongwe ga re bui ka tsone mme ga re ne re nna re bua re thwahetse gore bagaetsho dikgang tse di ama malapa ka tsela e gakgamatsang dikgang tse bagaetsho di ama le puso di ama le itsholelo ya lehatshe ka tsela e gakgamatsang. Setšhaba se gakolotse go obamela matshwao a tsela ka nako tsotlhe go hema dikotsi. Kgorata Moranyane, BTV News. Mokamela mapodisa a tlokeng Superintendent ba bone Modiegi a re go hitla mo nakong eno o pega ise a tshwarwe ka melato ya karetsang ya go sa kgweetsa sentle le bogodu jwa mo malapeng kwa kgaolong ya gagwe. Superintendent Modiegi o tlhalositse se mosong ono jaaka a na le kodisalekane la dikgang la BTV News ka seemo mo malatsing a Paseka. Mojadi Mokibelo wa pega. E re ka malatsi a Paseka a tlwaelesegile ka gore bontsi jwa batho jwa bo tsa maeto go lekola masika le ditsala ha badumedi bone le sebaka sa go ya go rorisa morena kwa mahelong a Kobamo go rala lehatshe leno le konte ga lone mme mo kgaolong ya Tlokweng ga bo go santse go rena boitumelo mo ditseleng. Tsela ya rona A12 e tlwaelesegileng ka leina la Serious Road e go gokaganyang Tlokweng border post ha re bua re emeteng le Gaborone e ne na le kelo ya dikoloi e magareng mme gone re itemela gore batswana ba tswa ka dipalo ya ka re itse re go ke matsatsi a Paseka go ya dikerekeng go ya dikobamelong mme bangwe ba ntse ba tsena ya ka gona ga re leng teng ga o ta itemela gore batswana ntse ba tsena le batswa kwa ntse ba goroga. Mo godimo ga mo Superintendent Modiegi o tlhalosa ha ba na le dithwaphana tse di beile leitho dithoto tsa batho kwa malapeng mo malatsing a Paseka. Re mo ditseleng hela ka re bona re le mo ditseleng le mo malapeng ke na dithotshwana tsa batho ka go harologana tsa mapodisi le setšhaba ka kakaretso mo re go bitsa re police community partnerships ba ile gore re na le bone mo mekgwatleng go leka go bona gore ka gore ba bangwe ba dule a mme malapa ba balesegile mme mo lebakeng le ga ise re nne le ba itemogela ape gongwe a ka kuelang ka one a borukutirereng ya gongwe ga gona motsogo ga re a tsoga re sa re gongwe e ta re morago gore se ke re lemoge ditiragalo ka di kgona go ta di begwa ke banne ba tsamaile gongwe re sa di bona. Superintendent Modiegi o tsweletse ka go kgetha setšhaba go tsaya maikarabelo a kwa godimo mo ditseleng mme a lebogela tirisano mmogo e mo gareng ga bone le bakgweetsi go hitha mo nakong eno. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng border post. Re santse re le fo mokamela mapodisa a letlhakane Superintendent Michael Mapepu o kopa batswana go ipabalela mo ditseleng jaaka ba tswelela ka gweta ka malatsi a Paseka fa bua a le mo letsholong la ipabalelo tseleng kwa Tlhalamabele mo tseleng ya A30. Superintendent Mapepu a re mapodisi lone a tsweletse ka go rotloetsa bakgweetsi go tlhomamisa gore dipalamo tsa bone di itekanetse pele ba ka simolola mosepele. Se ba itseng Tebogo wa pega. Tsela ya 830 e golaganya kgaolo ya boteti go simolola ka toropo ya moepo wa Orapa le motse wa Letlhakane go ya toropong ya Francistown le bothaba jwa lehatshe leno. Mo malatsing a Paseka tsela eo e itemogela koketsego ya dikoloi jaaka batho ba ya dikerekeng le kwa magaeng. Ka jalo mapodisi a rotloetsa badirisi ba tsela go ipabalela. Le moga mosuko o montsi o e leng gore dikoloi di a tswa mo especially from Orapa e le gore batho ba ya ko magaeng up north. Yana se e leng gore a se dira gompieno ke gone go check dithaere go bona gore batho ba kgweetsa ba tshwere di license a batho ba e leng gore ba tsamai ba yang go dikereke a ba tshwere di-permit tse e leng gore ba go crossa ka tsone le bone ba e leng gore bakgweetsi ba dikoloi gore a mme ba itekanetse mme go ta go tsena gompieno ga re se re bone sepe se e leng gore re ka re kana sa tshwenya yana se se leng teng gore mapodisa a rona ra beile malalaotse gore go simologaela ka 6 o'clock mbe ba tsamaya mo tseleng yone. Le ha go ntse jalo Superintendent Mapepu a re ba totomisa kgang e mo go yone mosimane yo dingwaga tse di 16 a bolaile ngwana yo dingwaga tse 2 kwa motseng wa Mosu. Ra na le boikuelo jono bo tswa ko motseng wa Mosu
e le gore bana basimanyana ba emeletse ba le bararo ba go etisa ya re ba le ko maetisong ko ba simola ba nna le ntwa e le motho le mogolowe ya re ha ba ntse ba lwa ho mogolo wa bona o mongwe motona ta ho a ba kgaogane mme ya re ha ba boela ko lapeng o mongwe o monnyane monna bone a ba tshwara ngwana ga mogolowe a ba mo itaganya le botana go ra ngwana o re ke ngwana o 2 years ngwana wa hela la thegotse ke botshelo mme ene mosimanyane o re ke ngwana e leng gore le ene ke ngwana o 16 years go mo ya no go re supetsa gore bana ba e leng gore ke bona ba dingwaga tsonetseng ke bona ba e leng gore yana melato e sabella mo go bona yana ke tsone dikgantse e leng gore ra di santse di ntse di re tshwenya mo kgaolong ya rona raitso. Dikereke di gakolotswe go diragatsa taolo ya puso ya gore bao ba ba tsayang maeto go ya pasekeng ba tsamaye go bonala go netefatsa pabalesego ya bone le go itsa dikotsi. Sebazeng Tebogo, BTV News, Talamabele, Police Road Block. Moatlhodi wa kgotla ya ditsheko tsa babereki Isaac Bahuma o laotse gore dingaka tsa lekgotla la Doctors Union di namedi boetse tirong ya tsone ya gale le gale di santse di emetse tshwetso e tla tsewang ke lekgotla beke e tlang ka la botlhano. Taolo e tla morago gore puso e ise mokgatlho wa Doctors Union gape le ga lekgotla mosong ono ka e re dumela fa dingaka tsa puso go lebega dinga di le tiro ka tshwetso tsa tsone. Puso e boleletse kgotla ya ditsheko tsa babereki gore seemo seo se e dumelang e le ngalo tiro ya dingaka e se ka ga molaong ka jaana tumelano ya tsone le mohiri supa fa dingaka di neela setšhaba ditirelo tsa botlhokwa tse di sa tlameng gore bodiredi jwa tsone bonga le ditiro. Tshwetso ya ga moatlhodi Bahuma e raya gore dingaka tsa puso jaanong di tla nama di bereka jaaka gone go ntse di santse di emetse tshwetso ya Sennela Ruri beke e tlang. Basically what's happened is the government has got an order. We've successfully obtained an order for the government interdicting and restraining members of the BDU as well as the BDU from breaching their contract with us, including the Employment Act and the TDA, because what they are trying to do is they're trying to withdraw the essential services, and we are saying that's contrary to their agreements with us as well as the acts. What we're looking after is the interest of the Motswana back home, Kohai, we don't have medical aids and so forth. So what that means is a doctor is obliged now to provide those essential services fully, and the normal Motswana is covered in that respect, so they don't have anything to worry about. Ba tsosantso le dikgang tsa Botswana Television a re gatele pele. Mookamedi wa banka ya Botswana Ray Cornelius Dekopa re isolelo ya lefatshe leno e solofetse go goga ka bokete mo nakong e khutshwane pele ka simolola go itshetlela sentle. Banka ya Botswana ya re ga e bone go tla nna le koketsego ya ditlhwatlhwa mo nakong eno. Ka jalo ya re ga ena go oketsa merokotso ya kadimo ya madi e ntseng e le mo go 1.9%. So se boletse mo phuthegong ya bobega dikgang maabane. A re utlwe pego ka ke o lebogile re dipotsane. Redikopa re lekanana la Statistics Botswana le supile ha itsholelo e ne e wetse tase hela thata ka 2024 mme gona ga supiwa ha eta tokahala a re gore itsholele go lela ha sela Botswana le tshwanetse go takamela wana e tsepameng ka thusang go godisa itsholelo mo gae mo Botswana mo phetogo ya ditlhwatlhwa tse di laolwang ke puso mo batshomi ba reng administered prices e ka fetola tebelopele ya kgolo ya ditlhwatlhwa ka tebelopele ya kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le kwa tlase ka tebelopele ya komiti kgolo ya ditlhwatlhwa e tla tswelela e le kwa tlase mme komiti ya NPC tsere tshwetso ya go tlogela selo sa morokotso monetary policy rate se sa fetoga selo so mo go 1.9%. Ditlhwatlhwa tsa dithoto di na tsa oketsega go tswa go 2.7% ka Thakole go ya go 2.8% ka Mopito. Le fa go ntse jalo mabaka a latela a ka dira kgolo ya ditlhwatlhwa go oketsega. Lebaka la ntlha e ka nna kgolo ya ditlhwatlhwa tsa dijo le leokwane mo mebarekeng ya mafatshe go fetisa ka fa go akanyeditsweng ka teng.
lebaka la bobedi ka nna tlhaelo ya dithoto mo mebarakeng ya mafatshe ao la bofelo e ka nna kgotlakgotlano ya mafatshe go kubetsana mo go tsa sepolotiki itsholelo le dipapadisano. Redikop a re komiti ta tswelela e bile leitho kgolo ya dithothwa mo gae go tsaya ditshwetso tse di maleba jaaka gale. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Sekolo sa Goa se haraherwe ke dikgwetlho di akaretsa dipalo tse dintsi go feta selekanyo tsa baithuti, matlo a borutelo a sa nnang sentle le go tlhoka go itumela ga barutabana mo go dumelang fa go felela go koafatsa maduo a baithuti. Se se buile ke Kgosi Simon Kambango wa Kaukwi a amogela tona wa tlamelo bana le thuto go tswa kwa moding. Menono Kgafela Mokoka a ile go lekola sekolo seo. Re utlwe pego ka Thaini Tshukudu. Sekolo sa Goa ke sengwe sa dikolo tse di sa direng sentle mo maduong a lekwalo la boraro. Sebe sa phiri e le sekolo se se kgauthaneng ebile barutabana ba sone le bone ba sa itumelele tiro ya bone sentle. Sekolo se se na le bana ba le 1138 le barutabana ba le 70 mme barutabana ba iphitlhela ba ruta bana ba ba fetileng palo selo se se kgoreletsang mo dithutong le go ntsha maduo. Re na le palo ya bana ba le 1138 mme re be re lebagana le bothata jwa gore morutabana mo tlelaseng re sampe re buetse go segologolong se e le gore morutabana o setse a lebagane le bana ba le 40 or 40 plus. Ke dikgatse e le gore nna ke dumela gore ke dule go tsone ga ke dumele gore mo nako ya gompieno re gatela pele di sampe di ka diragala mo bana ba rona kana bana ba rona nka be di heletse ko go rona. Jaanong ga go ntse hela jalo ka bogone ga gona ka gare ka nna ka tele maduo tona a re ka tshwana le dikwele tse dingwe. Mathicara a mebetso ra lela mo Goa na le mathicara sa ba tsilega bangwe sekole sa se bula ba ne ba leha ntse ba gwanega bana ba modimo ba lahana ga ba promotiwe di-transfer tsa bone ga di nna successful ba ntse ba gwanega. Promotion re bola ko ne maduane ke a buane gore rona kwano re competisiwa le ba ba ko mo go shakawe ba ba amogela bo 60 bo 80% pass e bo gote ba pasitse ba fedise bana ba la bo 30%. Rona ha re ntsa 14 re ne re 13 gate ba rona ba feitse so ga ba progress. Ke setse ke thorile di-facility le ha ke sa kgona go di thora tsotlhe ke gona go nna ne ke tsamaya ke sampla hela tota re ka dumelana ka so se le sengwe. Ga gona di-classroom, ga gona di-toilete, ga gona furniture, ga gona sepe hela. Di-hostele ga di na sepe kore ke seemo se se kgobang marapo. Ga ke a botsa le gone gore matitšhara ba nna ga kae mme nka itse hela I can guess gore go raya gore matitšhara ga gona ga ba nnang teng. Tona o solofeditse mogokgo wa sekolo gore puso e tla rekegela dilelo tsa bone. So ka bokhutshwane barutabana mathata a lona sa nang koletswe e tla re go tswa ga ke tla kopa mogokgo le ba ba lebaganeng gore ba nkwalele. Ke rata tata go kwalwa mathata a otlhe ga ke a lebeletse yalo ke kgone go tshwaragana le di-PS le PS re bona gore ra ha kae mme ga ke gatile ke a tlamega gore ke acte ga go tshwanela ga ise ke gate ke tla eta ke reporta gore ke bone. Mo barutabaneng ba ba 70 ba le 50 le bofera bongwe ba hirulwe ga sennela ruri fa ba le 11 ba tshwareletse le bodiredi jo bo sa ruting ba le 40 le bofera bongwe. Thaini Tshukudu, BTV News, Kaukwi. Sebaka jaanong ke sa tshameko la etsa o se kengwe mme sentle. Ke a go leboga o lebile o etso madume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mepego e kwa setlhweng ke reng setlhopha sa BDF9 se padimotse sa Currents ka dirun di hera bobedi go lefela mo go mengwe ya metseletsele ya metshameko ya kgaisano ya Botswana Softball League Championship e simolotseng gompieno kwa toropong ya Jwaneng. Bakatisi ba ditlhopha pedi ba tlhalositse ha ba khotsogalela ka ga kgaisano e tsamang ka teng ba re batshameki ba bone ba tshameka ka botswapelo ba tsweletse ba re ditlhopha di santse di na le mosepele o molejana mo kgaisanong eo mme ba solohela ga ditlhopha tsa bone di tla goroga kwa tikologong ya Makgaolakgang le gone go gapa bommampudi. The game went pretty well.
it went according to plan. The plan was to attack the team early. Well, that didn't quite happen, but I'm happy that we scored this many runs. We won 8-0, so I'm satisfied with that. The players played really well. They did exactly what I wanted them to do. Even though some of them, it was a bit of a slow start, but they caught up with the game as the game went on. This was our first game. BDF 9. Pichara Bonetota was all over Team Yaron. He nearly threw a perfect game. I think I know he took a walk where we hell. But our downfall was offensive. Team Aminesa offended Santelaka Retwaits. mo go tse dingwe mo palamente wa kgaolo ya Tlokweng Phenyo Segokgo yo gape e le mongwe wa barotloetsi ba kgaisano a re motshameko wa kgwele ya dinao na le seabe se segolo mo go phutheng batho ebile o le bogadi bo gauhi ka jalo o le botlhokwa go dirisiwa mo ditirong tsa bopelotlhomogi mo palamente Segokgo buile seo jaaka na simolodisa semmuso kgaisano ya batlo kwa Easter Camp kwa lebaleng la Tlokweng VDC mosong ono e maikelelo a yone e leng go kokwanyetsa bangwe ba banni ba Tlokweng madi ba ba emilweng ke merwalela ya bosheng kgaisano eo ya malatsi mararo e tsenweng ke ditlhopha di hera bobedi tsa kgwele ya dinao tsa motse o e simologile ka motshameko wa ditlhopha tsa Tlokweng Pirates le Black Pearl mme makgalakgang a rulaganyeditswe go tshamekiwa ka Sontaga jaaka ditlhopha di lwela go fenya sejana dietsele ga mmogo le madi kgweding tse pedi tse di hitileng ra kopana jalo le ba kompone ya Sport Kick mme ra buisana ka re ka buisana ka teng mme re ne ra batla ka mogopolo wa gore ra bona gore motse wa lona wa Tlokweng o wetswe ke seru sa morwalela mme re ka dira ka tselentseng jang gore tle re kgone gore kgobokanya madi gore ba ileng gore ba wetse ke seru sono seo sa morwalela re tle re kgone go bona gore re ka kgobokanya madi ra ba thusa ka tselentseng jang le gakologeleng gore re heletse ile gore ka tsatsi la morwalela o ne o re ne re hile boroko batho ba ka tshwara 700 mme re ne ra dumalana hela ya le gore nyame re ka ikopanya ka kgwele ya dinao ka gore kgwele ya dinao ke yone e leng gore mo mahatsheng ka bophara le mo lehatsheng la rona la Botswana ke yone e leng gore e itse go kopanya batho mme ebile ke yone e leng gore e ka re thusa le gone gore molaetsa wa rona o tlo kgone gore wa name sentle le ko bathong mme re ne ra dumalana hela yalo ba gaetsho ke ya ka re kopane jalo mo tsatsing la gompieno re ne ra buisana le di-team di le borwa bobedi tsotlhe hela tsa motse wa rona wa Tlokweng gore ba tle go iteisana borathana mo mafelong one a di-Easter e re ka Sontaga ebe gona le mofenyi mme ke tlhalosa le gore motsamaisa tiro di-team tsotlhe tse ke ba fenyi gore a tla gone mo gore re tle go kgobokanya madi re na le bone ra itse gore ko bohelelong ba letsatsi go tla nna le mmenyana le leng gore gongwe di-team tse ba tla le kgaoganya ha re tswelela le dikgang tsa rona go bolelwa ha dipaakanyo tsa lebelo la dipitsi la masa di tsweletse sentle kwa Samidupi go bapa le motse wa Maung seo se builwe ke morulaganyi wa lebelo leo Tiko Tukile Maabane kwa Samidupi a bolela habeng ba dipitsi ba le 34 go tswa mono Botswana Lesotho le Namibia ba setse ba gorogile kwa lebaleng leo a re lebelo leo le tla tshologelwa ke baeteledipele bangwe gareng ga bone e le tona ya metshameko le bodiragatsi Re Jacob Kelebeng pego e tletseng ka Maretha ka Isara o Tukile o supile fa bapagami ba dipitsi le ba dikgwebopotlana ba setse ba simolotse go goroga mo godimo ga mo o tlhalositse fa ba tshwaragane le bana le seabe ka go farologana go netefatsa gore setšhaba se tabo se sireletsegile ka nako ya kgaisano na le bona dipitsi ba le 34 ba leng gore they've registered ba rena le bone gore mo Massey Racing Park so far the preparations da advanced lebala le greatilwe we have made an extra gate e leng gore it is an exit gate re le ka go manage kganyone ya this stampede so like I said the racing is on Saturday ka di 19 mo Massey Racing Park 10 o'clock re tabarna la our first race re na le motsadi e leng the Minister of Sport and Arts e leng Honorable Jacob Kelebeng bapagami ba dipitsi ba supileng fa ba ipaakanyeditse lebelo leo
re tisitse dipitse tse 5 re na le pitse e kileng ya phadisana monomaung ka 2022 ya boetse maemo a bobedi mo lebelong la 2400 meters dipitse di malala a laotswe di katile ebile re solofetse maduo a mante mo go tsone With May 2nd, she's a middle distance. re na le May 2nd e tabong e taboga mabelo a 1200 meters le 1400 meters re bo re na le diesel extra e taboga mabelo a makhutshwane e tabong e taboga 800 meters le 1000 meters re bo re na le petsana ya rona Prince e le yone e tabong e taboga 800 meters le 1000 meters re ntse re bereka ka nata ka gore kgaisano e ke nngwe ya dikgaisano tse di tona. High expectations from our horses. We have been training. Western Bypass ke champion ya Hansisho. Superjet ke champion ya Mtokwe kwa mabelo ya Champions Cup. Sneaky Snyder unfortunately to be number 1 na secretary the champion ya Kutsa, the champion ya Chelsea. Competition is very tough, but we are very prepared. It's logo tshegetsa serolo sa botswana ka gore this is an international event. Monongwaga lebelo lengwe le barotloetsi bagolo ba lone e leng dikhamphane tsa Mascom le Sunbet le solofetswe go nna la maemo a kwa godimo ebile go leteletswe babogedi go beeletsa kgotsa betting ka ga molaong le ba Sunbet. Monogae go solofetswe phadisano e mashetla go tswa kwa Motokwe gantsi la Thake Maung se hitwa le mafelo a mangwe. Wesore wesa dikgang tsa rona ka pego e reng le kgotla la Botswana Golf Union le tla romela batshameki ba le batlhano go phadisana kwa kgaisanong ya All Africa Junior Golf Challenge e tla tshwarelwang kwa lehatsheng la Tunisia. Setlhopha seo sa batshameki ba ba botlana se se tla bonsele ka tlase ga tlhokomelo ya ga Bekezela Mbakile se agilwe ka basimane ba le bararo e bong Thomo Mokgatle le Tsonke se abetswe le Moana Chokwe ha ka kwa basetsaneng e le Maru Chokwe le Tuduetso Onyadile. Kgaisano eo e simololang ka la bobedi go fitla kgwedi eno le 27 e soletswe go neela batshameki maitemogelo a go gaisana mo dikgaisanong tsa mafatshe le go ba betlela tsela ya go bilediwa kwa setlhopheng se segolwane sa setšhaba. Setlhopha sa monogae se emelela ka mosupologo go leba ka kwa Tunisia. Wetso dikgang tsa rona di wetse nna lwena re kopana kgante jana ka nako ya bohera bongwe re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa mme ka go rialo a re kgakolle gape dintlhakgolo tsa rona. Bakreste ba rotloediwa go nna sekao mo setšhabeng jaaka ba keteka letsatsi la papolo ya morena gompieno. Kgotla ya ditsheko tsa babereki e laola gore dingaka di boele ditirong fa go santse go emetse tshwetso ya lekgotla ka Labotlhano. Ba boradipitse ba eme sentle go tsoga ba gaisana mo lebelong la mmamoratwa la Masa kwa Maung. Wa tshosa nako ya bosipane re go tshwaretse here le kalo nna le rena ba tepolwapi ba latela ka seemo sa bosa. Betsu madume amgala se masola pele sediwa ke Samuel Ramotonto selenya sa pula ga tse mo sono kana kwa borobedi se se latela masuma mane le bobedi ko Moroka Khotla masuma mabedi le botlhano ko Mambo Primary School